Allin hamuy sapankuq nikichispa masi ima sumaqta waqmanta kay lección de escuela sabática nisqapi tuparillanchista masiki miércoles p'unchaypiña ima sumaqta yanchisma suyrukusun mañakuy chawpinta mañarikusun. Oremos. Ancha munakuq yayay hanaq pachapi tiyaq ima sumaqta yayay unanaykipi kay p'unchay ki sumaq simikita waqmanta kichariykusaqku yanapayku aykuyay Santo Espiritu atiyninwan chayta waqharikamuyku sapallan Jesucristo churiyki sutinpi hinataq kachu. Amén. Masi ima sumaqta kay esqun yachaypiña kashanchis masi lección número 9 imatachusqan qhawashanki umachayninpi nishan una ciudad llamada Confusión pantachi sutiyuq llaqta chaymanta masi ima sumaqta qhawarishanchis killachaywan masi yasta tarikushanchis que iskaykaq angelpaq waqhakuyninwan willakuyninwan anchipiña masi taririkushanchis que miércoles p'unchaypita masi umachayninpi nishan un llamado al compromiso imaman waqharisqa kashanchis masi chaninta sayananchispaq ch'ela chani chayta masi kunan qhawarisu haykurichik hina masi intinananchis kayta Cristo fundamento divino Cristo masi allin takyachisqa paymi takyachin masi ki iglesiata paypatapin iglesia masi sayashan chaymanta masi qhawarisu chaypaqtaq wayqaypanay puririsun haqay Mateo qillqaman Mateo chunka suqtayuq t'aqayninpi capítulo 16 chunka suqtayuq t'aqayninpi capítulo 16 yupaynintaq chunka pusaqniyuq versículo 18 chaypi imata masi ayparisun ajinata nin yayanchispaq simi uyarimuy. Nuqapas nillaykitaqmi qanqa Pedro kasqaykita kay qaqa patapin iglesiayta sayarichisaq manataqmi wañuy pachaq atiyninpis iglesiataqa atipanqachu ima sumaq masi kay qillqatan wakin masinchiskuna ñawinchaspa aqnaman t'ikranku kaypi Jesus rimashan iglesiantas pay hatarichinqa sayarichinqa pipatapi wakinkuna ninku Pedro paypatapi chirayku iglesia católica nin Pedron karqan ñawpaq papa paypatapi iglesia sayachisqa kashan nispa ninku ichaqa masi nimusayki manan aqnachu yayanchispaq siminqa sut'illan chayta ninku chayqa mana allin t'ikhraymi manan allintachu t'ikhrashanku mana ninantan nichishanku yanchispaq siminta kipi yanchispaq simin nin masi Jesus chaypi rimasha nuqapas nillaykitaqmi qanqa Pedro kasqaykita Pedro chay Pedro masi uq simipi griego simipi nin Petros nillantaq yanchispaq simin kay qaqa patapin iglesiayta sayarichisaq roca qaqa hatun qaqa masi pitaq sayarichinqa chay iglesiapi Jesucristo pipatapi Pedropichu o qaqa patapichu masi qaqa patapi imarayku chirayku nimushayki Cristo masi qaqa tanto ñawpa rimanakuypi musuq rimanakuy Antiguo Nuevo Testamentopi tarinchis masi Jesucristo qaqaqa chay hinata nin yayanchispaq simi chirayku mana kanmanchu masi waq Cristo hinaqa chay patapi iglesia hatarichisqa kasha imaraykuchus ki qaqaqa masi hatun rumi mana kuyuriq kay Petros nisqataq huch'uy rumilla kuchusqa rumi chirayku nimushayki Cristo masi hatarichirqan ki iglesiata pay patapi chirayku imaña hamunqa mana thunikunqachu
Imaraykuchus Cristo hatarichirqan pay patapi. Sinchi sumaq wawamasiykiqa. Ñawpaqman puriris. Ichaqa ki waq iglesia, ki qhilli warmi, wasanchaq warmi, mana qaqa patapichu sayashan wawamasiy. Imapatapi sayashan pay utiyashan, chayta ayparisu. Ki salqa animal patapi. Ichi imaninantataq nin. Ki hallp'apachapi tukukuqkuna yachayninpi, atiyninpi churasqa ki mana allin warmi tiyashan. Ki iglesia pantachikuq iglesia. Chaypaq wawamasiy puririswan haqay Apocalipsis qillqaman. Chunka qanchisniyuq t'aqaninpi, capítulo 17. Ñawinchaswan wawamasiy 15 yupayninta, versículo 3. Ajinata nin yayanchispaq simi. Chaymantataq Santo Espirituq atiyninpi ch'inniqman angelqa pusawarqa. Chaypin uq warmita rikurqani sansaq puka manchay waqa animalpi sillaykusqata. Chay waqa animalmi qanchis umayuq chunka waqrayuq kasqa. Imanishan wawamasiy? Tarinchis kaypi uq warmita. Uq warmiqa wawamasiy yanchispaq simin iglesia. Ki warmi imapatapi tiyashan ki salqa animal patapi. Imaninantataq chay nin wawamasiy. Waki wawamasinchiskuna ninkuman, no? Manay nuqaqa iglesiata rinichu imaraykuchus runakuna chaytaqa ruwanku. Chaninchi. Ichaqa mana chanillantaqchu. Jesucristo uq iglesia nisqata pay sayarichirqan pay patapi. Kan ya iglesiakuna runa patapi sayarichisqa yachayninwan ima experienciawan. Ichaqa ki warmi, ki iglesia, q'utuq iglesia, pantachikuq iglesia, ki salqa animal patapi tiyaykusha. Imaninanta nishan wawamasiy? Ki iglesiaqa runakunaq yachayninpi, chay patapi sayashan tiyashan. Mana chay qaqa patapichu, Jesucristo nisqa patapichu wawamasiy. Chayrayku ki pantachikuq iglesia nisqa wawamasiy, runakunaq yachayninta, runakunaq ruwayninta apamushan pantachinanpaq. Ñawpaqman puririsun. Wawamasiy imatachus qan rikushanki. Iglesia Estado. Kunan t'aqasqa kashan. Ichaqa ñawpa tiempo huñusqa karqa y kunan kutimushan waqmanta huñukunanpaq. Iglesia Estado nisqawan wawamas. Chaymi Babilonia. Haqay Babilonia suyupiqa normal wawamasiy Iglesia Estado nisqa huñuykusqa karqa. Chayrayku rey Nabucodonosor nisqa rey kayninpi wawamasiy poder civil payqa imaymana kamachikuyta waq dioskunaq sutinpi rimarqa iglesia, religión. Chayrayku nimushayki ñawpa tiempopiqa normal karqa iglesia Estado huñuykusqa. Chayrayku ki rey Nabucodonosor kamachikuq Nabucodonosor haqay hatun estatua nisqata qurimanta hatarichirqa y wañuchiy manchachiywan wawamasiy lliw runakunata nirqan qunqurchakinmanta yupaychaychis. Chayta ayparinqa haqay Daniel 15 t'aqaypi, Daniel capítulo 3. Chayrayku wawamasyki p'uchukay tiempupaq ki hallp'apachapi ikhurimunqa chay sistema de iglesia Estado. Kunanqa wawamasiy iglesia waqñanniyuq, poder civil waqñanniyuq. Chayrayku mana uq paispi obligacionkimanchu ima iñinaykita, imapipis iñikuwaq. Ichaqa uq p'unchay chay tukukapunqa wawamasiy. Iglesia qusachaykunqa Estadowan warmi qhari hina y chaypi wawamasiy imaymana mana allin kamachikuykunata urqurimunqaku y paykuna niwasunsi ima p'unchay yupaychayta imayna yupaychayta. Tukukapunqa libertad nisqa. Chayta wawamasiy allinta ayparinanchis. Chayrayku qhawarishanchis wawamasiy Diosninchis waqarishawanchis. Iglesia qaqapi sayariqpi anchipatapi nuqanchis sayashananchis. Imaraykuchus chichiqaq iglesia nisqaqa wawamasiy qaqa Jesucristopi sayarichisqa tarikusha. Chay patapi.
mana kuyunchu. Ichaqa kan waq iglesia qhawarinchikpi sina wamasi runakunaq yachaynin patapi sayarish. P'uchu kananchispaq wamasi puririsu rikushanki. Kay iglesia nisqa wamasi ki hallp'apachapi nin nuqan kani Dios hina, Diospaq rantinpi kashani nispa. Chayta wamasi ayparisun yayaynchispak siminman hina. Chaypaqtaq puririsun haqay Tesalonicenses qillqaman wamasi. Ishkaykaq Tesalonicenses qillqaman. Segunda de Tesalonicenses. Ishkay t'aqayninpi. Capítulo 2. Tawa yupayninpi. Versículo 4. Chaypi wamasi ayparisun imanishami yayaynchispak simin. Ajinata nin wamasi yayaynchispak simin. Uyarimuy. Chay runan sayarimunqa Dios contra llapa yupaychaynapaq kaqkuna contrampiwan. Chaykunamantapas aswan munayniyuqman tukuspan Dios yupaychana wasinmanraq haykunqapas. Hinaspan chaypi dueñuchakuspa ninqa nuqaqa Diosmi kani nispa. Wamasi chay hina qillqasqa kashan. Kanqanki hallp'apachapi wamasi atisapa sistema de poder religioso Diospaq rantinpi sayaqhina kanqa. Pay ninqa Diospaq rantinpin kashaniki hallp'apachapi Dios hina nispa. Kan nishawaq pitaq chaytarin ninman wayqiy turay. Wamasi kayta allinta uyarimuy. Watan wamasi kay pontífice romano nisqakuna papas ki hallp'apachapi rimarqanku nuqaykun Diospaq rantinpi kashayku ki hallp'apachapi Dios hina nispa. Uyarimuykita rikushankipis hina. Kay carta encíclica nisqa haqay 1894 kay Papa León XIII imanirqa. Uyarimuy aqnata nirqa. Nuqaykun ki hallp'apachapi Diospaq rantinpi hina kashayku Dios Todopoderoso. Chay hina simiwa. Wamasi kiqa mana allin simiya. Manan kanchu ch'ulla runa, ch'ulla qhari, ch'ulla warmi ki hallp'apachapi Diospaq rantin hina kananpaqqa. Chayqa wamasi mana allin rimaymi, blasfemia. Nillanta haqay diccionario eclesiástico Ferraris aqnata nin papaqa manas runa hinachu, manan comun runa hinachu nin. Payqa Dios hinas y Diospaq rantinpi ki hallp'apachapi kashan. Wamasi nimusayki. Pitaq ki hallp'apachapiri Dios hina kan mana pipas. Ichaqa pitaq chayta riman papakuna. Paykuna ninku Diospaq rantinpin kashayku ki hallp'apachapi Dios hina nispa. Chayrayku chay apóstol Pablo wamasi qillqarqan chay hina atisapa sistema kananpaq qillqasqaña karqan wamasi. Chayta yaki p'unchaypi masumaqta qhawarishanchis ayparinanchispa. P'uchu kasun wamasi imata kunan unchay yacharunchis ki Diospaq iglesia nisqaqa wamasi qaqapatapi sayasqa kashan, churasqa hatarichisqa. Pitaq chayqaqa Cristo Jesús. Chay pataman wajarisqa kashanchis sapankuq ninchis wamasi chay iglesiaman huñuykunanchispaq Cristuta qatipananchispaq ama runakunatachu. Hinallataq kay waq iglesia, kay rabona warmi, qhilli warmi pantachikuq iglesia wamasi mana qaqapatapichu sayasha. Ima patapi tiyasqa ki salqa animal patapi. Imaninantaq chay nishan wamasi ki runakunaq yachaysapa yachayninpi iniyninpi chay patapi ki iglesia sayasqa kashan wamasi. Chayrayku pantachikuyta apamun. Hinallataq haqay Babilonia llaqtapiqa
normal karqan wawamasi iglesia estado warmi qhari hina sayaykunankupa kunan tiempopi kashanchis iglesia waq estado waq ichaqa chiamushan wawamasiyki puchukay tiempopa waqmanta yanchispaq simiman hina estado iglesia huñuykunqaku chayta ruwaspata wawamasiy chakuyta qayaykunqaku chayrayku yanchispaq siminnillanta kanmi atisapa sistema religioso ki hallpapachapi Dios rantinpi sayashani nispa nin Dios hina pikunataq chay rimayta wawamasiy rimarqanku kay sistema católico romano nisqa haqay papado paykuna wawamasiy chay hina simita rimashanku chayta qan rikushanku wawamasiy chayrayku qharimushayki ima sumaqta willarikamushani Jesucristo iglesiampi wawamasiy sayasun ama runakunaqpichu siminman hina wawamasiy chayrayku Dios ninchis waqashawanchis qaqata sayananchispa qaqata wawamasiy sayakusun kay tukuy ininchispi ama imapis kuyuruchiq hina kay hinamanta wawamasiy ima sumaqta p'uchukaykunchis kay p'unchay yachayninchista Diospaq munininpi paqarin kutiramusun wawamasiyki sumaq simita willari wawmasiykunaman ayparichiy wawamasiy imi mana chawpinta paqarin wawamasiy p'uchukaykunanchispaq tuparikusun